Bu kemge sirgöleler xahistoları siyik saptır ületen dömürüten ıhı ületen sağalatılar. Meni xalı suluğugar saskıgını bir bastakınan Afanasий Борисов salayar kuolas xahistovata sağalata. Maytağım tığız terилте салаячы Afanasий Борисов бурдук ыгытнан жарыктанар колас кайыстыта быйылгы жылга бир бастыкынан сааскыгыны сагалата. Кара нехелеген брагыллыбыт баһанатын сөргүтен коластар быйыл саңа сирге 400 гектарга туракта культураны ыстылар. Маны таханан 300 гектар сирге чүйе онны хоробут баһаналаргар сүйүхү әбие хылыгаранан кармагой культураны хыктара. Семе бурдугун төрдөн тона ничимени сүрбет оны әбиеһи тумул кайыстытыттан этенне отут тона әбиеһи сахазерна продуктаны быттар. Аспыцылга коластар үйнүлөрө чугай көрдөрүлө хатерәре ылылыбыт продукция батырыда калыбакка атыгы барбакка бүгүнгү күнгө сүрүн калганын болар. Буларын юнибеттен буламытын тор болуп, буларын бурдук посинаш барбакка турар. Энеген эти бек үскө билин үйлек bizime проблема гарахан. Онуз будет государствотен госзаказ тут барат болар. Үскөлек берген. Баһанага 5 единица техника ага сүлехет бүкүннәргә хорутулда хүләне бараллар. Техника алжамматар көнчыл туран бердер үлехеттер ыгыледен өмүртәргә белемнәр. Продукция шуды бардана та техника барта ардылыктады. Технологияны барта туа. Открытие булаги бәләргә оңлар тиккән. Улуска быйылгы буланнан 2,790 гектар сирге сик саптарылык тагыттан бүгүнгү күн тургунан ага 112 гектар сирге сик саптарылган бүппөт. Сирге тарулелер төт улахан кайысты сөптөк минеральный угурдунан катчылдан бүкүннәргә саскы хүләтигер турун вактара. Зоя Герасимова, Максим Никитин, Саха телевидениете, Мен Хаңлас.